Sukuru ya sekondari ya Sengereri ngati sukuru chiaba chigokora bya se county ya Nyamira abwasa abana 55 na babere banyara gweta gose university omuri kitokoro se county ya Nyamira jobu maangi na robochirwa senchira yubwikirano. Ekero chisukuru chegendere chego chengera ogoetabu ya ase amatemu a KCSE ime sukuru ya Sengereri Secondary School egotoka e county ya Nyamira igoyarenge omogoko omonene. Esukuru ejo igo ya etetebuya ase aboro kigwa isano na ibere emerongo na batanu babere banyorete gwetani C+ na gotwara eminia isano nemo nuguta isano buna omokonyi wo mwarimu omonene Joshua Nyamwaro aba agototebya mean yeskuru warange 6.554 a year C+ above what we had projected ya 6.00 from 2020. Bono na wanta ko tabanga abana abakwa jumla. Number 1 one disciplined, number 2 staff to bwategere so cooperative. Egati aboro kigwa baitete buya samatemu ayo mbateba agokoro mokyano koigwera aborokia na bwobo bisi bwogwe tabuya. Nilipata alama ya B plane. Ningependa kuenda katika chuo kikuu kusomea walimu. Na wakati tulikuwa na prayers day, tunakumbuka mchungaji alituambia fanya bidii na mfanye kazi vilivyo. Ile siku itakapofika mtihani utatoka, tuulizwe haya ni akina nani wamefanya, ni wanafunzi wa Sengereri. Sisi kujitahidi ambayo ilikuwa ni mwanafunzi anajitolea kwanza, usukumwe usisukumwe. Aboroki wabagendrete gosoma ase sukuru eyo mbate bambatigokora omokia elinde baete ase kerengo keigoro mono. Kwa majina ni Elvin Kwamboka, I'm in form 4. Nashukuru Mungu kwa umbali wametuleta. Wametupea moral pia sisi tufanye vizuri, tufanye kwa bidii. Kwa mwaka tunaomba tupite zaidi ya 100. Urwase county ya Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi.